Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, Lumba Mwenyezi Mungu yaukaya mjuha wanono mshelo wanono huhanzahi rabbal alamin. Wa alaikum salam mamalu ai. Mwenyezi Mungu narunike mwiso mwema na khatima njema huhanzahi rabbal alamin. Ya jaili ya hifadhi ya vehe amani harumwa imalaho ya hatu huhanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya jaili khairi na baraka ya litowe harmazi tabu nezembwadi huhanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya jaili imakaliboshi nuanza zero hombi wadojwa ya ukaya zembi izo ngazifanyishi hao nana ngazilandeshi hao dohomba Mwenyezi Mungu zijalie zichange huhanza rabbal alamin. Partagez le direct watukufu wa Jamalif. Ikao dumasamwa njia mnedungao. Mwenyezi Mungu ujo mhifadhini ya hifadhi ya nike mwiso mwema ujo ukanaheri hun duniani. Watukufu comme d'habitude. Ikao banda o wataza hangu nanu wanasho hangu nani mabani hangu nanu waziwa hangu. Wajibi wao ngwa ukonta. Banda garuwa nao nezijiri yonai. Hamastehi ya respe watsina uvumbua mbamru ni dzina la mru ni mji wa mru haukaya wenji wa Johanza ukaya ngarvumbuao madzina wakati kao mituramu no jabanu ngamvubo madzina haumiji. Wa alaikum salam mama sheri taibati tajidin. Wakati na juenda hata mituramu tsihi yaban ngamvumbue miji ni madzina ya ho wanadamu ikawa reda uzinai. Wallahi ntojohunga ma enemi wani kontra. Wa alaikum salam sima hirinami ma soeur. Ntojohunga wanadamu wani kontra. Wa alaikum salam Ali Mbariki Presidente. Ntojohunga wanadamu wanreme. Gamambo ntuvumbwa madzina. Gamambo ntuvumbwa mji. Merci beaucoup Fahayu Abdou Wahid. Wallahi wakati na jodovu wa madzina na miji watojoka wanadamu wa beturamu wa mjewir wila mol sucré. Bonjour turamu wa mtsova dabu eshahansiba nufedhe hiwanga haukamu komore mruka mji nidingo ni uso. Wisali Karina mruka mji nidingo ni uso. Gami banu mtsuvumba mji wa mru mtsuvumba dzina la mru gam lanso message ye mwenye message hajua kandaye ye urongoziwa hajua kandaye. Oui Eliaser Chakra Shakira bonjour mtukufu hajua kandaye. Merci beaucoup moi aussi sha wallahi na Mwenyezi Mungu banda ngamambo ntuvumba madzina wangu ntuvumba mijia wangu ngawalo content. Shawao ikao wangoni vumbwe usiku njwenda tati vumba zina lamdu na miji watujamba ula mtsovu dabu yabo mimi nti haruma za fikira zangu. Wa alaikum salam mo la gentillesse ngami haruma ubinadamu hangu nehele ya hangu neheli minalelwa neze message za hangu. Merci beaucoup mama Taibati Tajidin. Watukufu wa Jamalif ngamjo haruma ze sujet gamjwar mase sujet wakati kao mruna kenge Marseille eke message melite ngarjo yamba mruna kenge Bretagne mruna kenge Paris mruna kenge Lyon mruna kenge haruma e Faransa kamil même si ne eke mrunge jirani hangu eke message janga njuyamba. Oui bonjour mana Ibtisam. Wa alaikum salam naida as gamjo zamba haukaya mitidori ya sura mwanadamu wonikomri ya Mwenyezi Mungu wontsomona yejabari manzamvu mtukufu jala jalal ikaw hajojwa yani wese za sura za hangu hajojwa yani veshe avese malan mina kansi hajojwa yani rewese ekangwanzo shamanadamu mafiti ikangu jore mabanu wazimbe hauyare membwesa kade wondonjo komwaza jamais yoni banu mimi nko utorea ye mapirati wajitata zao neze komanteli za kifantom.
haukaya mimi tijitoli yanga mambo sababu ya Allah. Yemjomba yarenge mwana mshahe suje ila ntina winji ya tsena. Ntina uyamba tsena, haukati yamba tifanya intervention raru za hemjomba ola, ziba kimdzazahe mwana mshe ya afishe mwana mmaha. Ya heyar mazerezo kako lingutabi. Haukanga mjoka ngutabi. Na heyar mazerezo ya mafishe mwana mmaha. Haukaya deje mwana ngemziro mjomba ha asume hamrenge gwenshida enaye rijabanu lizamba ziba kimdzazahe mwana mshe ya heyar mazerezo ya mlani e mwana mma. Wa alaikum salam aliyatima lide. Kwelewa Aminata. Najeba ya mafishi. Shansi na ujar me debatem. Daiki hani para. Botira ye mwana ngejao. Botira ye mwana hasahazaya. Botira mje mwana mangu. Ntina unjia tena. Hula sazihisa. Watu kufu nga mjar maze suje za hangu. Ngi wakati yujel talazuzi. Isuje ya mando gamina mzaza hangu. Wa alaikum salam wana bahati ma sœur. Gamina mzaza hangu ikao ngehunu Marseille. Hazaya wana wane mwana mmemzima wadunga wana washwara. Owana hepia ni mruhalo lwangi na wana. Wa alaikum salam madi. Ikawe mzaze wa inguji hungo wa yeche hondani ngemade omra yandao Boulevard National ya wuti benzeni vumbo mraya parce que domraya wa hangu ye mzaze ngemade godani yabo wayeche owana hahe kwa tumtonda panda mahamili yamba mzaza hanyu ya mzani ikao owanasho waili wawazala Komori. Mwana mshe mzima hazala hunu Faransa. Mwana mme hazala hunu Faransa. Bandani mazala Komori mwarenga uja hunu Faransa. Jide mtona mahaba na mzaza hanyu. Wana ikao mlolwa ni wa Komori hamadani. Yekamka mlolwa ni magadla hawa hidi mjomba ukaya menyo wazi ankili nuanro mahani. Chamruguroti mzaza hai. Hasibabu mrumme kalboshi. Yabakidene mrumme. Katina wakati ya utunda mzaza hae. Deza. Mlona wanwa ume. Mlona wana. Mlansi mzaza hanyu ya fihodani. Mlansi mzaza hanyu ya fihodani. Ngarjo huja rongozo wana hae. Kangwa juka uhe ya nyonga. Haukaya miti na bezoni wapara. Yesu jenu mjaitunda. Njawapara, j'ai pas besoin. Akwaga jamerite nuwapara. Wamerite njeba ni nuwarongo. Nuwanike detail ha detail. Nrongozo nrome wa walula. Nrongozo nuwana hemza zeoi. Ya ukaya kamjajo huja, eka kamjazala. Yemana mahaja na bumazala. Ni mzaze, ya mlelani, ya jigaspi, ya fanya tout ce qu'il faut. Hasibabu ndani. Narambe mwana mshe ya mzaya vanu, uwa mzaya amlele kizungu. Hende za hesava. Narambe mwaname ya mzavanu hamlele kizungu. Hende za hesava. Sha owanahe wa huwana wa shewa za Komori. Gamstahamilio haukaye mhunge Marseille vanu. Mwanahe mhu mwanamshe ge Marseille vanu. Guyeshi Marseille vanu. Mahamili watina katundu mzaza hae. Garjo hujarambe suje li detaye. Hata owanruwanu wajue kanda udenu wavumbu wao. Wajue kanda udenu wavumbu wao. Haukaya njakana bezwa. Ni wapare, j'ai pas besoin. Hauka mrupara mruwa mweleza. Shadike mru wafanya wakajaja wana mzaza. Mrupara mruwa mweleza. Shadike mru wafanya mfumo wakajaja wana mzaza. Nyinga ni jebimi usiku wakamile kanja ishiwa hangu. Wakati Faransa. Haina usiku foni mtumie kredi. Wa alaikum salam botozi. Mama hangu mtu na kredi ya hitihisa jomba nja mjomba habari. Nyinga nyimanga, mrengo ujamanga, mbele mjomfanya maisha hanyu, mrati mzaza hanyu, nguli wani mabohu, mrati mzaza hanyu, ya fiondani, mrati mzaza hanyu, ya ngamiondani, na nye uwe mhu, huzalo Komori, huparolo lo Komori, hujahu lolo. Mahamili mzaza ho kutumtunda, mzaza ho diare meshehe, ya kimade, ya di hata doambile ukai, paraturamu, wakimlea ni pari, nedina uli mzaza ho mahala ni kaudu ya lala, nyezi mbu naripwene shari. Watu ujue fasili ya mzazi. Gato uja mwe suje hiyo.
e sujet ya bilinga jorongoze mjomba tsoi haukati dai waeche sidai waeche inu umda warengwa ni mazababi hunu manga heni mrujundo na basejour haujundo na base nationalité gwatongo mitsuwa nasho hatu wakati kwa wabagwa jo walola wawamiti wende hunga jina wende walola kana wabata nafasi kana mbanata nafasi banyotsi pia ni kamjakana tanguzahanyo hojamjemu hunga kelta sarmazen tizinu msufre sha yamba mnai yorende hahindu youdi wazawa unai youdi wazaukaya hakamnai hakauvaya nai hakauvamba nai wakatendata ya vaya mbatriko ya mkansi hau ya vaya mbashakin rahafu uladu wakati ya diwazao hula ya kaya wallahi mruhamandu yo wangamia walaikum salam na mana dhimu mfaume shahaini mwanadamu ya kamnai hau ya kauyashinai yenda hata ya rende ha mwanadamu uresante wesheleyo ikao heli ya kauyashi gajaparu kana ruhumbi gajoja rungoze mjomba tsoi ikao habi ya mwana mshahatu hau kainde heli wakuka na zekirtasi wakuba ibu wana shahatu gojo hunra mruge namba sejuru vanu sejuru wotsi ukakabunga we mfaransa we mjeni mfaran ulo faransa we mjeni yosharma yensi ya kifaransa gauna ushahidi kangu warumwetsi ndugurongo mwana mshe ya profite mwana mshe zeungo zahe hatu wakati ya mbegu jomlola shwana shwatu ganyi malaba mtulo budi ya wandu ikawa mplome ni vomie ekango pomaha ani ngobulo mrazi ungo zaho uhunge maswi we Muhammad mana mtukufu goni komana mezungu za hunde maswi niki atsamba ngujo hulola shola hamba ngujo hulola ce sont des gens vraiment des crapules qui basé hawalale nani wa mprofite ni zungu za nyondo alo ndo jina e bwana wenzu kanza je mrongozeba hayeshi dena mwana mshahatu hamplome ka kujomlola hamnika zimealika kujomlola ezo afanya hindu hamita wakati mwana mshiamira yambie mwana mmukaya hunimita simira yenifanye ola mwana mamba humira ya humita balance cinema balance cinema gombo njozi sando njwambiando imrundo da minaendo engar fanyao ola mwana mamba yo jofanya enda to mwana mshabana towe ngofika wamba shabala hamba go jolola ija kesto ya helilo garambwa ukaya haina mwana mshe ulona roho rekam na haram rekatim na haram harumwetsinu yojukana mwana ya mtumbani hayambe guda towendo yojukana mwana mtumbani hayambe guda towendo yemru gujo womru ya wawaye zembio zamru mru ya kane mwana ya sitiri mru yode suje ya vili kajuja njem jomba woy watukufu rari jaja armaze suje dumwambia nukanga sina manyanyasi ikao hafanya aksida hasiyo komor hafanya aksida mono hafu les photos là hengilo dans les réseaux sociaux ye famia hai wani paro siku wajana wakanza nifanye message siku wajana mzazahe wanashwa walili matsozi wambabotwira risaidi ufanye message wambieze page warenge mana hako ikao hafanya aksida hiyo komor hafu walaikum salam Asia Marie hafu Mwenyezi Mungu hamtamani na woma na manga hakahunu Faransa shahasi vacances hedi afanya aksida bonjour maji botwira ambio wa komor neze paji haina ya kliade foto la hema na hatuikao hafu walitowe haukaya kariti konta si famia hahe haukema na hatu hedi afanya aksida Mwenyezi Mungu hamtamani wode usiku hahe shahone ile foto la hema na hatu wala fishi na sikati konta Alaikum salam manelia. Car c'est fier. Merci beaucoup, Monsieur l'Emblement. Merci beaucoup, le couple V. Longue vie à vous. Couple de bon cœur et de grand cœur. Que Dieu vous protège. Matsumai kaya mono ni wanzahi rabbal alamin. Haukaya. Nidu wanada munaramba ukaka mjahea na rohombi. Vous êtes vraiment de bon cœur et de grand cœur. Monsieur l'Emblement. Et monsieur monsieur l'Emblement et madame l'Emblement. Matsumai Kayamonon. Longue vie à vous, Inch'Allah. Watukof,
ye famia ye mwanyanyasi woi ikao hendi hafanya aksida hafu le foto la hengali tulao ye famia ha wanipa rusi kwa jana wamba kwa tikonta wajumtsahani nipaji hauni wangu ndaye ikao wanzani nzimele foto la mwana hao haukaya haini wakati waone mwana hao ngwatogona hamadu wakati mwana hao yakofanya aksida wajuhanza nipaji marangale foto la hema nyanyasi yafanya aksida ihokomor ya hafa ikao balade banya kaziziwa kwa tifieri kwa tikonta ngria renge ye mafoto yahe waya publier dans le réseau ikanga bo fami wako uka content wowo kwa tikonta wa demando ze page zoti pia wa demando haina page warenge mwana hao wa mtwar mu réseaux sociaux gezi wa deranjo o fami gazwa tabisha we fami hai mrutsi mnu ikanga bwandu iko wafanya plaisir de mwana hao hafu hauze fami za hauzif watulo mu réseaux sociaux yeke tu wafanya plaisir contraire gazwa njezao tambu gazwa njezao mashaka yo de mana ye fami ya hemanyanyas ikao hende na fanya aksida yuho komor na woimanga woijodie yasiha komor wanganzao wambieze page wa demande haina page warenge mwana hao wampiblie wa efase watoele fotolo bagazwa tabisha hoji mlifu wa hefamia hao ya weka leo ntina ujwa wone sale foto banu babo ngione saka bangu ti partage ntina ujwa uhezale foto la manyanyasi kao liafanya accident wakati kao ye famia he kwa tutsa mwana hao ya njarma réseaux sociaux yo message ikao ye famia hae wajomtsahani ni media ikao do marenga le foto la mwana hao yafanya accident ngabo marenga le foto la mwana hao nana legal ngamona wa upeo ngabo marenga le foto nele gari banda ni sankadi wani beni ye mwana hao ya kaufia watsanganya le foto ne mwana wa publie na mangale mzazuza ya mwana huoneze douleur kwa wakati jona le foto la hao nele gari mutsungu na ukaya iladu wakati mwana ya kaufia bana wa demande wo mkeravi mtoe mafoto yao ze page rangu komoremfu rangu RTM ze page hizo na mtowe le foto la hemanyanyasi yafanya aksida be fami kwa ti content kwa ti fieri goanzawo mtowe le foto la hemana hao haukaye henu wakatone mwana hao dans les réseaux sociaux gazwa tabisha ngazwa sikitisha yabonu soka ubira ekamwelewa ye message yoija par Allah ekaka mjaelewa yaboka mjaelewa turamu haukaya nyikamu mwanza watukufu wa jamali furaro jajarmaze sujet comme d'habitude na bilamba byokaya mmono kalfanya message vanu ya manyanyasi ikao ohao ngomba uzedua ohao wanjani vanu bonjia wapare mafundi wapara fundi Jibrilu waparo wasaya ili waombeledwa Mwenyezi Mungu ajaile ho hanza rabbal alamin mwana hao yaonehe haukaya kwa tujua engedahu engenamuo shawa jomba ukange namu malani kaudi alio oyi hata wakatsuone hata wa deja gandola fanye 3 semaines ali johanza haina mkomor ulo harma komori arma ifaransain yo jonjar mazelagar yo jonjar maze park ya dobu ematso yo angalia au kamru hamandoi yatso woneha yatso mwema yatso tranquille wallahi na Mwenyezi Mungu ya boswiri habadili haza suraya hankudi habadili haza suraya haukaweti mdulo mwema na mtunde mdoangalia ya ujomrambua yafanyani za ufanya ya pare famia waimanya nyasi kao hatawa katsuoneha na inge mwadi gasna 3 semaines harizamba hari johanza ho hanza rabbal alamin haina mkomor ulohunu faransa ujone mwanya nyasi we yafanya hani za ufanya hata ya contacte fami hau ya recontact au ka deja gasna 3 semaines katsushida katsuparhani gasna 3 semaines katujulhaniha mfio sha izwe fami waombao Mwenyezi Mungu ya ukaya ngenamo inshallah haukaya mwana siwa mzima wakomoro watukufu na mpartage video mfanya hani za ufanya emwanyanyasi we ikao katsuoneha gasna 3 semaines ze media zi partage ya ujomona ya pare fami do womba zedua haina mwana mkomori kao hatlawa rekangwa wema
leka kwa tiwema ruwamenya za akili ruwatumenya za akili ruwabebeisiwa ne magadra ruwabebeisiwa no wahindi ruwabebeisiwa no raume Mwenyezi Mungu yawabenue zifamiza hao waone wanza rabbal alamin haswaswa di mwanyanyasi woi ikao gasina 3 semaines kabati mrujuo mbabani kaudu yaliyo shazoromba Mwenyezi Mungu hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu ajande ya ukaya ngena muo omalani kaudu yaliyo yaonehe le plus vite possible inshallah. Watukufu ngarjo harmaze message za hatu rarja harmaze message za hatu lumwambia ni ya ukaya le 11 mars inshallah ye erdarasa ngona majilisi harmo mji wa Lyon. Mji wa Lyon ikao uo mji li amino kaya uvahara ye erdarasa haina mrikao yena mahaba na erdarasa haina mrikao yena mahaba na erdarasa gari mparao ni le 11 mars garjo kanale bus même si garjo ka o calcule engarango mabisimanga hono Marseille erenga o maili edzima a partir la hele 26 la omwezi unu de jo ujua e mabisir jo ka orenga heni ujo ikao wa mahabana nyanzo rende rasaidie harme majilisi yao ruonese mahaba ya hatu ne mayatima ne mafukara ohanza rabbal alamin o walo Lyon o sikuga mjona o wana wa Marseille Nwazazi wa Marseille, nwana wa Paris, nwazazi wa Paris, nwana wa Lyon, nwazazi wa Lyon, gamjo wona o wana wa hefaransa kamili, nwazazi wa hefaransa kamili, o sikuo o hundri harmo mji wa Lyon, yabo garanzao rowazazi wa Lyon, roalo haruma, ze association mbali na mbali, yeka kwa erdarasa, rendela ke wadzima hokaya ezamungu, izo kazitsauli wa mwanadamu, doka izonogo zamungu rondola zifanye, hasonsi pia, insha Allah, ili rende harme majilisi yao rende rafanyoze kao Mwenyezi Mungu inshallah garjo hunda faida hun duniani nana akhira hanza Mwenyezi Mungu arghufirli madhambi hatu yartoze mbade yartoze taabu ho hanza rabbal alamin hali rjo wasuli Mwenyezi Mungu jabbar rende rahunre heri na baraka harme makabuli hatu nuru na mwema lojuru onishia watukufu ikao duwajuka yao inshallah hanza rabbal alamin. Oui, ntuja wende, oui, attention vous m'allez dire, natso va au diable, mtsongo bloqué ko janza commenter ka commenter, va nager, va te jeter dans la mer pour prendre un peu lewa ou yelembabi lewa pasunga au cinéma hujangwa mbo ulaba au lieu ya ufikire banu gojo faba saye maudu shanga ona ulaba ngwambo watukufu wa jamalifu na mdori samihi ikawakati ramba ndongo ikao wangu wanjao nayo wa commenter nayo au kaya nga wanadamu ikao ukwadu hafilia na komateri shami mikatso numro komante numto kaya katina bizobe karma e video ya hangu ngamjo haruma ze message za hatu watukufu ngamtodo njie harumwe message ya hema nyanyasi hauwa nyanyasi ikao hakawiye shide na mwanamshohatu hakawiye shide na mwanamshohatu hambangu jomlola na bano zero wahatu si wanaume wa Komori haswa do aloneze kirtasi babanu hata ngabwatsona kirtasi gwajikazo rabo vanunga hata watsona gwajikazo rabo dami waremeza sakoshi sava vanunga mjoro kama kini baba mizango zangu tu va bien azango zangu ça va utsijiko dami haba mitsi declarewa wameminga na nationalité vanunga mina séjour na wala wangu ikao hata kwa japano da prefecture shemdu na nzuri mdongoze vanundu wayemdu ikao ngena séjour ya 10 ans gari mdongoza ardi longozo wana shahada nji ankili wa alaikum salam Mohamed Alia mkani ankili s'il vous plaît wana shohangu na mkani ankili bangar jokar mwanada makona da nashe wa Komori nai harmetsino do wanaume waliona zekitasi reze séjour reze nationalité wadiwa zakaho zihunra wa sufra hozi Paris na hemri ya sufra ho Paris sakirtasi ibidia kane rohon kwa mbele alhamdulillah utitabisha utsona utimeta en souffrance utsona sham jihanti oui ma soeur Kalarobe sham jihanti ko objectif ya hanyu mredo na shatunai ye bwana wei hafaya ye bwana wei hadrage mwana mshem Komor au kaya ngarjoka hunu manga
aibu hula komori mwanamshe omitiwa wanduka na matwanzi wanduka ma problem izongari zijua shahunu Faransa même si yo aibu shahunu haini mwanamshe godombi ya hunde situation gondombi ya hunde namna ya bonga joka wenji gwadoba harma piège ya urando anayi mwanamme woi hakaonyeshide na mwanamsha comme kuanga njohulola aukaya c'est pas la première fois zojo mkinishia baike izo kazirendwa walaikum samin haji husna baike izo kazifanyishia shanga juka owinji wauja waishi hawara baike hawara yu haramu izo kazirendwa izo zina sha mwanamsha watu hajitoli ya badagasimanga ya mwanamme ya bangu jomlola ya kaumona wakati kaudo yanza hakaurenge mwanamsha watu mdeplace haini wakati kaudo yanza walaikum salam alimanzel ce qui se passe c'est quoi ezembi hingri eza jiri hingri eza fanisha hingri bwana wei hakaonyeshi deni mwanamsha haka wafanya 2 mois à 3 mois ya ubadzima na mwelewano yende hata akaumpromekaga mjohulola yende heli kuwa nada mwanu wanu gwanzo wanambiwa na sho hatu nayi gwanzo wa subisi gwanzo wa timbiyembi gwanzo wa profite ganjo hulola oli ya umame realite oli ya umame kweli shaguma mwenrabo urende eza jiring eza fanshahing habakide ni mwanamshatu mwa 2 mois wenda 3 mois ya relation eza fanshahing mwanamshatu hatombe enceinte bandange mziro na minga muamini ya ukaya rekama na wa haramu rekama na wazina kabati mbujoka na mana ukaya mwana ekaja gucojo husitira mwajo kaurenga grossesse ya bengondo ya itowe oui mon frère has bogos fidèle ya bengondo ya to yo impossible yo crime ufanya zina izo kazirendo ditse na wanzendi watu wero izo kazirendo hambie mwanamshatu kaya ya webidi uto mwanamshatu amwambia ukaya wala hambago John Lola eba nunga mjoka we Mwenyezi Mungu yani bagu John Hetsisaye walaikum salam Anisa Asia mama Mwenyezi Mungu yani Hetsisaye guhonsia ukaya Mwenyezi Mungu gujoniba hammi mwana ukaya pourquoi wanzonto ema katika unga milioni da mgujaba gujonlola mwana meola mwambika kujatoa kuna unaona tena mwana mshamba n'importe quoi njaka ujwa kaze nyanzo ne mahaba wambango nanzo yanu mahaba phantom walaikum salam mama Yohan ula mwanamme dizo mwanamshi yompara katsujusa katsu reponde na balango ndio yafanye ukumbi na bala déjà hakaza ukumbi depuis longtemps les dates hasa fanya ukumbi ai hahansika ngufanya ukumbi preparewa ukazi wale date ngilo karibu Mwenyezi Mungu yemana kaufanya zilabo mwanadamu ule wakaya hukaza ukumbi hiyo kangololo finalement ngaona mwanamsha hunungo muhibu guombogo jomlola Mwenyezi Mungu akanza upinisi ya behema na uo ya unesia ukaya ngwambondrabo ngawe mnafiki mwanamshe hampara katujus hampara katujus hamfanya message katujus hamrumie ifamia katujus finalement mwanamshe hakansi haone mwanamme harma ukumbi guzino balangela sali na mangali mwanamshe ikawa hukaumada kango jomlola ukaumprofite zungo zae ukauprofite ila zila faiblesse zae na balangu joka ujaya hunga ukayanga uharma ukumbi gozino c'est vrai guja kamjusiza telefone guja ka uhafilia parce que izorabo hukanza profite finalement ya hunga ngoha uhakansi guhunga ngufanya ukumbi hujuango zina garma biase vala wede bwana harusi imana mshona roho kubanda kajaja vala ya jabu ya jivunza mwesalio ya ukaya ratsa cinema vanungo lolo na vanuhune mitsa Mwenyezi Mungu arnikasita Mwenyezi Mungu arnikasita haukabanu mlihitima kamtsiwema gawina mwanamshaha wanashahangu na mji akili bahaini mungu yedata hunga mbakirta siya kamnai yekadu azomalani yakaya
na mtundu wanadamu waluma vantara faransa vano na mtunde mazababi kaungwaji kiki yormetsinu waudi wakawanai wakawuyeshinai wakaharuma tambu wajaba sarzamba wahundumba za sejuru wakauhaze fikira waredeha mafantomu na mabibi warendeha mabibi warendeha mafantom kamnauona mwanazalwa hunu yazalwa faransa ulone via ya jikiki otso kama gentil baiko ojo urantswa wazasho otso kama gentil shahaini mrikao haka boulevard national haka ugaler haka boulevard national haka utabia hedo msiruni hedi hafanya hazi hahundu mnariari hafanya hata hundu mba sejour wallahi yatso huona ukaya nge mhura hana Macron kajaparo huona kawe mwanadamu kajaparo huwaza hauko wanadamu warudu wanasho hatu mbihar mwetsinu wandu wanadamu ikawa wafaini wa watabia hunra situation watabia hunra maisha na haini mri ya tabia hunra ibidia kanibaru kuhamba arrière pensée nsitabisho utsona dami minjakana nsitabisho utsona dami minjakana rogoza hangu utsidi wazebo fulani ya ukaya hukahunu hukaukansi ukambure kutina wakanisho kutina wakaushihunra ukawamazatri ya nkudi hukala wakoshi zima ukawasiri za nkudi huja hutolwa za nkudi hutolwa imafu ya hao banda yaka mababa mafu ya nkudi hurengeziwa hujango june ya ukaya kabatsi kojawe mwana mshohatu woi hasufre ngusufre jusqu'à maintenant banda gena grossesse ya mwana meikao hamba ngumanzo gumanzizo ya mwana mmeu hasiabo hamlawa hotunda heda hundo mwanamme ngeharma ukumbi nguzina ukumbi wahe badala ya he mwanamshe woyi yakaupare mwanamme hata tukaujusa mwanamme kajamjusiza badala mwanamsha mwambia ngami mziro mwanamshe ge mziro grossesse ya 3 mois comme ça hamwambia kagami mziro towa womru ya juhamu ya njia shonga ya ujorenga ujokana grossesse ya benguto haukanga simanga Toma ya mrumana mwana woibanda wazina eske mwana woingu jobaki eske ndo ibai enga mjoba wabili beke yemna haramu shamlele haukangombani hao utitowe roho beka humhatso mbani la'allak yumkini shaukaya yohija ikenda iwaiche humtoa na ilade riziki Mwenyezi Mungu Yahuba humtoa na ulando Mwenyezi Mungu akusudia beke mwana wazina ulando Mwenyezi Mungu ajala kaode mwana ujuka umzaya maudu ngojola hasara yojoka husitiredo garambie mjomba woi na mkera dhinywa nao mihaswandawe wa upe una rohombi gam profitwa na shohatu eze situation fantôme mlonizo hema kilta si fantôme mlonayo gam johulola na ngasinga joka haina mwanamshi ya jahar mtsiuno utona ba situation uluha ma souffrance wogujoka na besoin de mria mlole gujoka na besoin de mwanamme ya msitili gujoka na besoin de mwanamme ya jomba mbahiru yale sha oluye ya hanzwa na shohatu ruanzize ruatsaishi joka njema rikati jumo watimbia biala tu nyezi mwanapone sharisha hanyo mjega mtongo usijini sirabaki gamtongo lemenya sirabaki mwanamsho hangu na mreti mdotu ndo wanaume mwarengao leo mwanamsho ngo kubali bahari wengi na kirtasi ya jahu baibu kangu johulola ya jado hurengayo hurenda sandeni sac de frappe ya do hurenga wakati yanzao ya hujero wakati yanzao wakati ka ujoja koseka na bano wenji wa huwa na umalobano gwanzo wa dore mabasi chokati na bezo ya ufanya maisha daona mru upewa hima na damoi hede habadili mwanamsho hatu ya fikira ili ya dumfanya zuyanzao ya dumtia helianzao na vale fikira ya hasaka za ukumbi kabati mrujua mwanamsho la katujua kaulange na dati la ukumbi kujoka kufanya ukumbi mwanamsho hatu ajadu di harume problemu hiyo ya jia kemziro ya pari mwanamme mwambia puwe mwanamsho mwambia wakansi na upua bani tujua ewe induo Mwenyezi Mungu yani babasi haungujo ni vatsena la je suis d'accord avec elle même si mwana wazina je suis d'accord avec elle hambani tupua yekakwa yu manada majuka humlola kujaju mwambia puwe sha emane mwanamshe yalo shokantiri emane mwanamshe yalo vraiment agitiri dabo utsomjusi za telefoni ngejo mkinishambi ukaya kututsa hauzai mwana wazina yokire eva nubanda kamtutsa hamzai mwana wazina zabangi mtokile preservatif zabangi mboshunga ipasi
warenge mwana mshewe na ukutina fikira ya umlola wamenye akili wambaibu la lodona zabana tsoka kapoti zabana tsoka kapoti na ukuna ka wasume ye mwana ola yonjia bala shangu mremo nyama kwa nyama bandi uko ujibiwa na balango do metandanje e mwana mshohatu hatabia gusufre nge yabo ngutabio wewe ngawe hukaharma ukumbi ngawe juma uzino ukumbi wa hayasa lelo nani ulaba na mafiti hudwaza kagaona mwana mshaha hudwaza kagaona mwana mshaha eza tabishe mwana mshaha ne kwese mina mnika simwambia ukaya calme-toi pense à ce bébé utitliene kalibo shilo hitwaniha haukara ngosi kwa tso ujisi za telefoni uwo manadamu ya kahunja ya jia ulendeza fikiri uwo utijohu mkwa fikirani wajojahu fuhamu na huwa hubehahu nungwa hulindao owa hubehahu nungwa hulindao owa hubehahu nungwa unabezu yaha oui Edouard c'est ça wallah Hija, c'est normal. Si j'étais, si kandawi, gotabi ho bada katsu jusiza. Ça c'est normal que ça va empirer. Banda hukansi, unja Facebook gono, ay wedi mrume animitsa. Wendule yambangu nanzo. Ya jani jazemba. Tso ingi haruma ukumbi. Tso ingulolo. Baduwa na bahati bo mwana msho ya tsoho ya banu ya humenyelo ukumbi wa huo ya menya yendele ya hwekaudu waifanya una bahati haukawe Mwenyezi Mungu amnika imanisha wallahi yohi ya mwerezo sosio c'est vrai hajo jisalisa hajo jimenya sha hajo humenyelea haukemru mshe wa mlola hajo na ya ukawe wati mwana damu gamrudinu hambi yebo sinema kene joka ukazo nsipea nda reconnaisse moi et quand kuja reconnaisse moi il n'a séjour wa 10 ans nda reconnaisse moi et quand kuja reconnaisse moi mido ujo huvumbua bo cinema wana shangu na mjankini s'il vous plaît na mkane roho Mdora mbu wanadamu mtido kumbali majirini ya ndombali ya nhunda mavala na hauma loteli udawa mtiani ujawa mvurizani haukende ideoloji haini ngujono na basajuru ngutsongo na ukaya hapo biminga mjonanga hina mwana mshimina nzao ukazini ngazunga wanashwa kwa tuna kirtasi mguna sufre shana hundu wa sitara mguna sufre hundu mrumanza imani mguna sufre hundu mrikao wa malezi shamguna tisufre hindi harege kalboshi hindi harenge sinema bahare bana wei gujisha ya badi ya kasa koshiahe ya badi ça va tu veux bien na shizungusha na mafiti na vanunka nsijumorodo na shwakunai na mkera dhinywa naume wa Komoro ni mazababi wa Komoro mlona za kirtas mlohu mfaransa mkiwanada mwanza roho mkiwanada mdojo kaganyina na shohanyu ganyina watanza hanyu mleti zero hombi za udongo wa nasho hatu mwaredane muavuriza minsu mbaki mwanamsho hatu woi baada hafanya izo shanga jokaya lobumba jokaya mru izo tsinjema hamusilamu shanga jokaya la preparia wanji gwa sorteo la preparia wanji gwa nazi hawara iyo tsinjema shanga jokaya zozo ujofanyishi shanga la mru hamando yulo mziro yaka ujini katoma ya ukawede joka onlola yendi hata ya tombe ya kemziro ya pare mwana madwamba ukaya puwa biangu jo wo Mwenyezi Mungu amwetiza mimi lobano ekama tulam même si halolo ni mbaba hangu hakahantoa jokangami jajukaya joka hundu wasaya wauya wahundu wafu ya bakindani banu haumambiani
matura mutsu kanza mimi wa miche hazaya wana wane wararu wafu ya bakitura haza wana mbilini waili ye muhundami sha hanzalia haraka ukaya njawaona j'avais 3 à 4 njaono wana shahangu ma jumelle jokaba sarzamba oga mwatsabuso oga mwalozo Mwenyezi Mungu watamani ibada Mwenyezi Mungu watamani je suis comment j'ai trouvé le sentiment de aimer toutes les femmes comoriennes ya wanziza kawazaze wenji wazawana wenji walona muo waloya abowa wanza wanziza watukuza matura mwaza ya wane wararuende ya bakinde turamwaeche. Je suis là. Est-ce que mamangu gesuluka ya mjukana muo plus ya ajiloni yoni shidene msitir au ni mwaslovani aliyo Allahu alam. Lomlugena mwana mshoha ngaona wana shoha ulede mwana mshenai utside mwana mshendi utside bani mwana mshoha honai mintina nzaza hangu mide ulio wa miche hajuka haka konta ikamye zingo kahinti wana shohangu na muo hawa hansi na nyezi Mungu hawa tamani abuga mjoka mimi wanasho wa Komori walohunu haunu wanilia ce sont mes sœurs. C'est normal que je me sacrifie pour mes sœurs. Ya wanila haina mwanamshe Komori ya ufanya haini za ufanya ile mwanamshe Komori yake harmara baike wenji kwa tunelo kwa tuishia yewa wamrika ngaone mwanamsha tu fais du mal à une femme innocente ikanga hajarmetinu humanipule par amour hamba ngumanzo ngojumlola na balango nzomrenge umtsunjie umtsimbie bidata mapo ya umita wende zao wo binadamu wotsi binadamu wo upeo Mwenyezi Mungu nanike sitara inshallah wanasho hangu réveillez-vous s'il vous plaît mti sincèrement wanadamu mavai watuna roho watuna imani ukai objectifia hao wamrengeni wamtibieni bi walale nani wamretini wende zao hau kama namme ikangwa nzalale nawe gujufanya hani za ufanya hata ya hutunjie hata ya lale nawe ngi wakati ya bekatu considere ya hureti ya upowenda izobo mwanamsho wangu kutina akili wende hatango fozembi mwanadamu ekutsum amini na ungwanzo ufanye zina na zina kazifanyishia zina haramu zina wa uchafu mwambie etle preservatif mwambie etle capote ne ujiprotege mwanamsho wangu utije unange karibu shiljano wangamiza Mwenyezi Mungu nanike sitara duniani inshallah Mwenyezi Mungu yanike roho kuwa na shahada Mwenyezi Mungu yanike mwanamsho hatu roho kuna hikma mwanadamu yadoli wa ukaya ngeno na shwahi ngujolibo so mwana shwahi ne problemu ngamjuka ukamjemke ajali ya huwa na shohanyu ni wana shohanyu kwa jamrumani wana shohanyu kwa jamrumani maskini yazala na mwanamshahi utsu respekte mwanamshangu maskini yazala na mwanamshahi nabo yeye halola mrumshe gutude mrumshe ulanayi hadi wazauka mwanamshaho uyu mwana maloburo maudu zo mhundangu joka yaje mwanamshaho maudu yotabishiwane mrumme hau habatisha mwanamme hamenye esprit hamitsa hede za hingu joka yaje ya Latif inuro hombi hinri ya huwa naume mazababi wakomo waluharmetinu Bahango n'a séjour de nationalité. Leur objectif de niquer nos sœurs, de faire n'importe quoi. Il y a warrant sur des ondes de l'Hongwadjina. Gamrudi nous hambi au cinéma. Ika kujenda wa reconnaisse mwana hao.
wakomolungu ajo ujua ukaya mjomba fanya ukumbi ola olando la yarede mwana mshohatu sheilaso ya mtsimbiambi yenda zahi ya mambia pua ye grosesi na bala humnikatoma ya ukango jomlola. Mwana shohangu s'il vous plaît, hani mruna pense gojuja mruna ndevu mruna kaya yigujo vasel na ulati mrumme shila shunga ipasi. Quoi tu penses kagona na shohao? Alaykoum salam God de Marie. Watukof na redar mon deuxième sujet. Shado ambi mwana mshangu ka longue vie à toi. Ezimgu ujumuni ka omremle. Na mvu. Ulele mna daika uo. Ulele mna mwana uo. E mwana uo ya jahu sitiri. Haukaya uo mwana jamwana. Uo haja niyambe hamungu. Auke mwenye reveke mnyezi Mungu. Le karboshi la he mwana mewuo. Kana ulive mwana mshauke mwana mshahika jamruma. Shangu tujolibwa waye. Mnyezi Mungu gujo mpinise. Ya pinise haina mwana mme. Ya bali ya fikira mbi. Hahoda ya profite mwana mshe. Hawarugwana shatu wa profite. Haulala nao. Waduambe ukangu wajua walola. Wajua wafanyaja mnyezi Mungu ya wabesheye. Paralysie générale ya hizi zizi zao zitiparohima inshallah. Haini mwana mme ya jibakia ya ukahabala fikira ya hanzida rege mwana mshoharo ya mprofite zungoza ya lalena ya begu jomlola na zilangabo Mwenyezi Mungu na be paralysie générale na mwabe amina inshallah zizi zao zitiparohima ya jodi le pete inshallah. Haina mwana mme ya bala fikira mbi ya mbia mwana mshuka ya nganjo hulola vanunga midamina oshani hulole na zila ngabo hoanza he rabbal alamin Mwenyezi Mungu ya paralize wanazizi wa hao watiparohima tena tajwala wa duniani haukaye mwanzamvu jaba mwanzamvu Mwenyezi Mungu hamba udoni astajib lakum. Na mniombe nganjombani. Gamina toma ya ukaya Mwenyezi Mungu gujoriba. Sho wakati ka umbria juhenda inde manipile mrumshuka banunga mhanzo banunga mjuka uhulola kusuni amini hinaradia basande bamjoparo hani niwambie so nika nimero ni para mjomba hao na zilangabo hariva langu mbaibo shahu hanza rabbal alamin paralyse de zizi inshallah que je m'assuline ni wanika mjikansi hao profite wana shohatu heze faiblesse za watukufu ngajwa mwe sujet aveli et sujet aveli ine sujet l'ouvre ma triste wakati kawo yimdzadze mwenye uzaya maskini mwanadamu yatujwe fasili ya mdzadze maskini mwanadamu yatujwe fasili ya mdzadze mdzadze shinu hindri. Ma sœur, tu sais pas ce que ça veut dire une mère? Celle qui t'a mis dans son ventre depuis le premier jour jusqu'à 9 mois de grossesse, des souffrances, avec des douleurs. Ikawa mzaza hongu sufri, hatamu za maraviha, na sukosa, katujwa ulala upande, katujwa ulala goshi, ni droiti, ni dingo, ni hamba, hasibabunda webo mwana, ni ya uwasulisha ta uwasuli duniani. Na haina mzazi ya zaya mwana, zembyo zahebu mwana ha, si huzaya ujeuni sitiri. Yesi taranda ibo mwana, le moment que ta mère t'a mis au monde, elle te prend dans ce bras, elle te donne à manger, elle fait tout pour toi, pour que tu restes en vie. Wakatika umzaza wa huzaya, ahambabu mwana hanga manzo ujouke, mwana wa adabi, mwana toa uje unisitiri wakati mzazao wa hubahara haka hushanje kushu gaja ka usinyambua imadzika hukawia kaka gaja
usinyambo wakati ukaumyalia hakaubahara utujoliwa ni malundi hakaubahara utujoliwa ni makalalao hakaubahara utujo angami ya bomana ili mauluje umsitiri nzaza hatuikao gehunu Marseille nguye nshiwa echenga sina mahamili owanaho wararuwa lolwa hazaya mwana mzima mwana msharmwe tsini na mwana mme owana washowa ili yedi ya warenga iho komori hoja wanu imzaza hatu uo ngehunu Marseille nge haruma tabu imzaza hatu uo ngehunu Marseille nga sina 2 ans owana hahe kwa tumbirilia kwa tumpara imzaze deja nge mwade kena uparo jokili mzaze mwenye uzaya mana wakati kaunge na bezo wana hahe waji hau ya waone kwa tumpara yake ka demande secours hapara tula muhende watukofu nja paro wana hahe nja wapara parce que j'ai pas envie ni la mwanada mwikawalu hashil na bega mwapara j'ai fait exprès de venir dans le réseau social ni lancer message o wana hahe waelewe we mwanamshe mhu hulolwa 2021 we mwanahe mhu uparololwa komori yendola ya vili hulolwa 2021 yendola ya hao ifanyishiha iho boulevard national yemzaza hao nguyeshi boulevard national ngewa eche hondani yekaga mambo helilo ye detail welewe kandawe yekatsabanganywa na washwara ye mzima hazalwa hunu mwanamshi ye mwanamme hazalwa hunu ni wanashwaili mzalwa komor mzaza hanyu yake hunu Faransa kamjalo olwa ni magata kamjalo olwa ni wahindi shamlo olwa ni wa Komor mhetsi hata wisalamu plan mhetsi mzaza hanyu panda 2 ans kamjalo lwa ni magadla shamlo lwa ni wa Komor wangwa umahanyu kwa tsumeshelezi za nuwa zaza hanyu sidofkiri mlo lwa ni magadla wa mmenyia mizi akili shanja kaujwa kangabu wa Komori ikawo ngwa resisteo wake kwa tundu wa zaza hao hau manipilo ndwasha hao watitundu wa zazi wa wazaya ye mzazi wengi haruma tabu ye mzazi woi Mwenyezi Mungu namnike umrimle haukanga mjokarangu najwe hadisi haina usiku kona uvira rahane jenda na mgoja rahane jenda na mtunda haukaye katsende yabotsede tsono mzaza turamu ye katsende yabotsede tsono maturamu nana zeradi njo uzihunga izode zeradi za maturamu gamridi nuhambiye we mhu oitside mwana yazalwa huni yamba hazalwa Faransa hazalwa ye mzungu. Il s'en bat le cul de sa maman. Mais toi, tu es né au Comores. Dès que tu es né au Comores, tu as fait ta vie au Comores. Tu es arrivé en France. Tu laisses ta propre mère seule dans sa chambre. Gojojuwa urege mzazaha. Ujau yeshida wena mzazaha. Mbakina nyina mzazaha. Mumuto we harmonio baikaudu ya liyo. Oui, mwana malheureux. Il y a déjà vraiment Gabwanadamu mungu wa unosura ya kazi wenge na zingu za mwanadamu. Shawawa waroho za kinyama. Ya latif. We mzazaha unge Marseille we mhuu. Ye mwanahe mhuu mwanamshe. Unge Marseille vanu. Mzazige Marseille 2 ans. 2 ans. Karnahaba ye wabili. Ye wabili nge pari. Uwe ya mzabanu. Katsujo mbabanu yaliyo. Unge nidini konu. Ya latif. Ya latif. Yeri kendahu. Zinduzo walo majingu makaseti. Walo manga hao walo Komori. Vorambao watuki wao. Vorambao. Uruwaishelezi zao. Uwaelewe. Ukaya unupeu. Na rilia adhabu ya Mwenyezi Mungu. Haukayamba aljannatu tahta aqdamil ummahat. Yembebo giyonsini mwema haro ya hoa zaze warizaya. Tiluwa baba duwa zaze. Eyabo Muhamada wa ulo Marseille. Nzazaha ho mwenye uhuzaya. Hulola ni mrume mkomori. Gawe Marseille ngo ulongo uno. Kutushida wahunga hata madakika mzima. Watu mparo telefoni. Wajua kahafonge na muo. Hawa deplase. Wenda wa mwona mzaza hao. Hawa renga mzaza hao. Wajawa enshi naye. Subhanallah. Wanuwana damuje wanu. Masikini.
youlo hasara. Haukaye dunia imbaba isani. Yemanga imbaba isani. Mduwa zao hufa. Shahaini mrujuo hufa. Haini mrujuo wa hufa. Haini mrujuo katijaga njolawa. C'est vrai, Mzee Said, ici c'est pas là-bas. Ils ont dit wambao. Wallah, ye imani. Ya ukama nada mungu johufa. Na mzaza haho ikao humranti. Yedi ya huzaya. Ya hulela. Ya hufanya tuskilfu. Wenda hata wanda banga wamrumdu hazi. Gawa wahula na huno. Wallahi ngojola hasara. Wa alaikum salam frère Ahmed Jean-Pierre. Mnyezi Mungu namnike hatima njema na mwisho mwema. Yahuwa nada matso ujwe fasiri ya mzaze. Mzaza hao badika hupulia ili udunge ngongombi. Badika mzaza hao gwanzo ya hupulia udunge izo ikao zombi gizondori ya husilamu. La kuna ujwa ukadako na mzaza hao. Shake jamba umlat. Gena be mzaza ikao. Yatumfanyia nimbi. Yatumredani nai. Abana rabi hamredani nimbi. Na rabi mzaza hao kajaka kontane ndola ya hao. Par exemple, est-ce que c'est obligé de voir Zimzazaha? C'est obligé de voir Zimzazaha? Ya Latif, ni uona bizarre. Raili wa hangu. Ni uona mujwa ukarma direkti bama tura muhani para. Au kaya ngujoke mwanahe ngwambo zinji. Ngujoke mwanahe arangeriski yenji. Matura muhajo hanzanu ndazeze mesaje zinu. Haukaya ngwanzu ya niwone nchijo ulawa. Shatse mwambia boma. Owanaho wawazaya. Mnyezi Mungu ya watamani walaka jaulawa. Kwa jaulawa mnyezi Mungu ya watamani. Yabo mimi tiramu. Utidoka na harara uka jomkinishi hanifuma. Ijomkinishi haniulawa. Eka izo zanzihwa. Omfahangu. Kuna ushida uzi yebo matiramu. Bo wanawararu wawazaya. Wanawasha waili wanambilini. Na mwanamme mnyezi Mungu ya watamani. Ye ushidi huwazia. Kujashida wawazia bo matiramu. Yabo tawakali Allah. Tawakali mnyezi Mungu. Izo turamu yambao. Uone ukaye mwanaho nguwano ijihadi. Mwanaho nguwo nkozo. Mwanaho katuto za wandu adabu. Mwanaho katufumba madina wandu. Mwanaho katufumba mijia wandu. Mwanaho gwabo mesaji. Owakomodi haini yafanya jokaze kazirendo. Yabo maturamu. Utikane harara bagi jomkinisha turamu ya parisua ya ulowa. Ba Marseille unmahala nikao. Gamzi juondo. Depuis Akomor. Depuis Moroni Basha. Wanzaya. Hata njenra de hedim. Hata njemanga. Ngojoka huzaya solda. Ngojoka huzaya shababi. Depuis. Ngozijuo. Na hiyo tsidamba ukaya badige jomkinisha ula wabotura mwoma. O wanaho wawazaya waula wa Mwenyezi Mungu watamani. O usiku ikao Mwenyezi Mungu jontamani. Yekatamba ufuma ganjofuma. Izo zanzi okaya jala hangu mrukadha. Kamba gamjore magari haukage jomkinisha mrika ukatujibwa izo namba ya nonenziani ya nremegara nyugonzindeza. Izo zanzi wakamjore manigari. Yudi makalima mkwambia mzaza hangu ili yake makini. Haukaye ikami wahahe ngujoni wona. Ikami tsi wahahe. Ganjo hufarahi jani wona. Shekami wahahe. Ngujoni wona. Yudi hili minko marche. C'est pour cela que je vois aucun. Mrikao ya joka unishangaza. Ichoti Mwenyezi Mungu wa echichapa. Wakomor. Naranzu wazaza hatu. Naritukuzu wazaza hatu. Wanadamu wanu. Ye mzaze woi. Hazaya wanawashe warar. O wanawashe waili hawazaya Komor. Mwanamshe mzima mzaya hunu Faransa. Mwanamme hamzaya hunu Faransa. Wauwana wane. Onti pia walolo warar. Waranti mzaza honga sina 2 ans. Watina uwatunda. Inch'Allah, mon frère Ahmed Jean-Pierre. Watina utunda mzaza hao. Est-ce que vous binadamu? Vous connaissez pas ou vous savez pas la valeur d'une maman? C'est le paradis. C'est le paradis. Et mbebwe vumbula huili. Ngo twai. Mwenyezi Mungu. Ngo swali. Ngo fanya tout ce qu'il faut. Urende njema. Yembebo hubushiri wayo. Yavumbula wabili do mzaze. Toi mzaza hao. Wanze mzaza hao. Yembebongi o maharoni hai. O maharoni hindi. Tudoka usomi dunia mzaza hao zingare maharo. Ganzo umtoi.
umanze, umanzize, umfanye tout ce qu'il faut, uti soge mzaza hao hafu hajudi. Mwenyezi Mungu namnike hatima njema yahowa na ikao waja maanga wadiwaza ye ahali ya hatu ne asuli ya hatu wadiwazo wa wazaya wadungu fikirambi. Merci beaucoup Marie Youssouf. Wadungu fikirambi na malezimai bahatu wazala Komoro na ramoa na wazala wanu wa juha wahundu magadwa wahundu warabu wahundu kominote zinji homolikoli no monziani no wanzani zankiliza haongizo bien aningizo vraiment un peu compliqué shawo mdu wazala Komoro wajuha wahunda nyumba za masanza wajuha wana majaisilamu majaisimani désolé wajuha wahunda tambu harumwetsi ngojo manga woneze menje uduwaze mzazaho ya urenga uchabana uduwaze mzazaho ta propre mère mama ho yake yabo watina hata mba telefoni soka yonse nyuwane Mwenyezi Mungu ananikwaza zako sitara. Mwenyezi Mungu ananikwaza zako roho kuna imani. Mwenyezi Mungu anajali haini mzaze ye mwanahe kawo hendezahi hawe mwanahe hamransi o wana wareje avant qu'il soit trop tard. Mwone zahi mwana mshaikao yadungale gadla yendaza yashinda yafanya 7 à 8 ans yenda baki wole gadla ndala mreda nai yazade ne gadla ola ye gadla ola rengo mwana ye video yoti yamba bana ye message yoti yamba bana ya juhare ngo wana ya juha yafanya tout ce qu'il faut ola mwanamme yambeke mru mshahe katimwe mashahitwa mru mshahe ngemwade zila pia des étapes ya komrendazo nezembi ya komrenda mwanamsha jungu gaba gebea ndizo ye daula Faransa wamba izokole mwanamshe katimwema mwanamshe hojahunu Marseille hajahunu mzazahe hafu badala ya mahamfukare mahamina ne mahashenda ya tuparo tuda mzazahe bada hadungu mrume hendeza logadla yenyinyi wa Komoro malulu wana washiwanu nyiwanwa umahao kamtina rohona imani majoka we mzazahanu 2 ans mfumo rangu mzima watutunda mzazaho yo inje mfumo une semaine garambe 2 ans nyuandwa umahao kamtina tankili na imani haupani mchuda mrego wanao mmanwa mvinyo bani wanawashe nika mjimdu mvinyo hanyahe likuunuka nika mjimdu mvuramsi hele hanyahe likuunuka hauni bani wanza odorimbi. Vous aimez les mauvaises odeurs ou quoi? Ni wanza mvuramsi au kaheni mvuramsi hanyo ahe unuka nai gamjo ka wenjo gamvura gamjo tukiwa gamjo tabia je m'en fous. Moi j'ai jamais fumé de ma vie. N'ja parle pas de mvuramsi ngenje mvuramsi. Il y a mon frère Ahmed, il est là, il me connaît depuis petit, on était toujours rizola wadzima humran. N'ja parle en vigno. Miti dona café. Rien. Yaba mjuna mnakoka. Basi yo de plaisir ya hangu. Shanja par patiza mrumsi. Njaparo vura bangi. Njaparo na mvinyo. Yo de eziongo zangu gizo normal. Maudu na baga msaidi yo mrudamu. Edamu yangu kena ukana hata mnatashi. Yabo gama biyonyu wanaswara. Ikanga mdungu wanadamu ikaungwa nwao. Haungwa vurao. Pour laisser wazaza hanyu. Mdi wazu wazaza hanyu. Bala levushe lalo mjibiani. Levushe lalo mjibiani. Aukanga joka harma ya dunia 50-50 wavura ono watuvura. Mwenyezi Mungu namnikeni hatima njema na mwiso mwema. Mdwele wa yaukaya mzara. Nekamru hazalwa. Nastehi ya mzaya. Yanzo wa mzaya. Ya warende njema raha ujalawa. Sofe kamzazaho gwanzo ya hube à l'envers ikao tsinduzo ikao uono masula eka izorongo njema za huso usilamu. Yonga wena droit wambi non, je peux pas le faire. Mwenyezi Mungu narinike taufiki. Mwenyezi Mungu arjani jukana heri ya Rabbi. Mwenyezi Mungu nikuwa zaza hatu roho kuna imani. Nikuwa nasho hatu roho kuna imani. Rengeza zeroho za hema zababi. Rengeza zeroho za hema zababi. Haina kariboshi mjuhanza linde. Ya ilewe realite ne verite ya Rabbi. Watukof gamto numero ya nyumeni. Waundihe wadzadzia wapare wa konseye wana wao. Waundihe wanasho hangu wapare wa konseye wana wao.
waungihe wandu wa conseil ya ukaya, c'est vrai je le dis. Chekanga bomblia para partager. Hauya hamba. Yabo ha renforcer. Je joue oui para il y a participé, je sais pas, je le prends. Salam alaikum. Aïe. Ati shamna man. Allô. Allô. Wani bese mwana widi ya para. Tiyo. Wana wazala para tsa wani beke gwa na 6 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. What's up? Aujourd'hui tout ça téléphone. Désolé. 07 51 20 ans. Aïe. Samani ni per tout ni mama. Une numéro humaine. Si des numéros sont zombilisants. Mruna tsipare na mlideni towe numéro. Bange jogo yabo ni complete hono. Ben numéro humaine. Na mjeito aba bas. Ha, wanunda wa para. Banonu kwa tusha zona bao. Une numéro humaine. Une numéro humaine. Watukufu désolé parce que il a appelé des Jarmaïne na wetsa mto ngwa jina wandwa di sopara wakase. Ya bo connexion kaikawa 07 na mlenge numéro et kama mangu mari sufungia bongo jorenga 07 58 27 16 28 07 51 21 16 28 07 51 27 16 28 Mwenyezi Mungu narinike hatima njema huhanza hahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema, yarijailie uka izo ikao lorifanyao, yarisamihi yarinike roho mkuu na roho njema hosoni mwa owazaze kao duarizaya dojo ya ukaya nzaze oyimru kamrendenai mru kamtsimyambi shamzaze mru manza mwanziza yajojwa uhunra yembebo yajojwa uhunra kheri haukaya hunu duniani rilio ngasi harmwa khasara yekamru katsuelewa sipara mama hunu sur Messenger. Merci beaucoup Maisha. Watukufu Mwenyezi Mungu najale mzazi woi uwanahahi wa mreje uwanahahi wa ilewe na haina mlikao ulona mzazi na haina mlikao ulona mzazahi ya mransi ya mdiwaza ya tuhafiliha naye. Mwenyezi Mungu ajalie wanadamu wao wadojo ukaya goharma khasara au kaya kabana hindu jamzazi kabana hindu jamzazi au kaya wenji uwazaza hao. Mwenyezi Mungu ya watamani watiyo kwa wati wajuanza kwa wazazi hao ngwao ngwa wangaliao ngwa wanzizao ngwa watukuzao. Mama Marie-Yusufu tsimpara hunu katsunanga ma Messenger le numéro de titre yabo renga hunu mama s'il vous plaît parce que huni para il ou participe au kaya messager au yenge joka suffisant akawun zaz. Oui maman. Allô mon chéri. Oui, assalamu alaikum. Ça bouge non kana baraka. C'est Dieu alhamdulillah. Banti kabo nditsikawa ndabiwata bangamara je kushanga mjoyo kwa hini kushije mbali. Na utimwanyeza machura mtabor, machura mumupana na minaye sibabuda we so huona si hu tsamda zaho ni mbishele marahaba ye mwenye huzaya ni kamalezi ba waishia parce que bananga kwa kuni kiwa wasoishia na humida Mwenyezi Mungu ya jana duniani. Mwenyezi Mungu tunakamuri mle mtazao analia macho na mwana mbio kanabo mwana bananga bimwara turamuyati joulwa wasamba mwese Mwenyezi Mungu gasira mwese Mwenyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu kana kasudi ya mndu kasomba zituhamba shangu suhelisho to malezi Mwenyezi Mungu ndiambalia ndio naye hata mhajana domosi bado ngabitimanye bame hadisi na minaye ya mashallah mama. Allo Garishiao mama garishiao
ngamjo upande waho wanaziwana wano wanu hamadi hili wazambabo kwamba aljanna tahta aqdami al-ummahat ibebo ihya ho timwe mindu ya huwa rizaya shabala bisena Mwenyezi Mungu arambia kana almali walbanun zinatul hayatid dunya remali rowana linturu la duniani na sisi risawa zimali zahatu rizaye rizilelo wana shari zienze ngeze mazilora razimurao ndo njiria hansi jobali ya mtu hata mtu alawe duniani mtu arenge boili duangali ya mtu shahuli sondo maislamu somba Mwenyezi Mungu mtu azaye nano watu na ngwanda mbiyo na umbadu azaye mtu henti tarehe ikawa maude kamru alawa mtu jambo kanade mwana ulade mwana fulani na banu mwana mwema di ufayimu dunia na akhira ufai duniani he zitu lazima usifanya ni adabu ni mastegu ya bali ya warume dunia wandu bablade mwana ndobe mdo kamziani mdo kana baraka ikabodi mtazahe ujo fai akhira di ufanyo uzingarwe dini maudu ujo shukuriwa mwa mtaje wa mzaya ukana mwana wa ndongo za dini riza wana ngali lao wanti juvano ngali fanya uzonti pia wana watu wengi ngo prison mtaje katujo ulatsa mtaje kajulatsa mana mbadongo nchuhambi wana ziwana wanu na watafadhali wale Mwenyezi Mungu baibano Mwenyezi Mungu abakati kama tudani hivyo fanya bingu joliwa wizo izo wafanya ngo joliwa harumu wana hao na mimi ntushindo la muhaku ndo mwalola kama kabasando umejeri mko kabasando washinga ndo mwapewi ikawa ufanye jitihadi yonsi pia wasepare wandu washenu watazahau ngo jobwa tankili shanga mla umuye mwana yazalwa ni mzaze na huzabu mana na bala hamili amezishenda na raviha na una utungwa duniani hata na huzaya na tuzia yabo na bakantu za tena shanga mzawa sa tena malgré utungu na uona balanga mulolo hatwa maya ujo mulele maulu no mulela tuduni kamali shando ulela do kakaru nami kati ja wakati wa hulela jede na kaulela na kauti akushu ujo ntiye tija wakati kaonga memwade ngama zodo hospitali ujo nibale ndo hospitali ndongo zona ziwana wanu sambende azalonga zija sambende azalwa manga bamishilio hao ewa mama ewa sambende azalwa manga sambende azalonga zija akukabanika wahida hilira dona manga mwana azalwa manga uyo kana mahaba na mbabahi na mzazahi hata ukaweka jifami ikaji mjomba ikaji mwana nyamzaze shahajua hundu mbabahi na mzazahi hundani wamlele wamnika gute wambia lekoli wamulia nguo wamfaria wamfanya zinongwanza wantipia yalilwangazija walilwangazija hashingazija ujuheli ya mzaji anja shioni hasomo Qur'ani ngujuo abonga mdongozi wana ziwana wanwando wa kana baraka na mtafadhali mtitio radhi ya mtazahanyu ba muwa mzazi wa wenziha wote do mndu na banuradhi ino mndu kanikiwa ni mzaze kajaparo to mwana heradhi ambakati umuradhi ngojeda wangamie shahaina mzazi azaya kelko swazembi arendao mwana arendao tulobakana timsamihi Mwenyezi Mungu jumsamihi na Mwenyezi Mungu izonda aboyeka samihi mzazi usamihi sherari yo bawazazi wakone ndo anjemanu wana hata kwa shukuria wambawe si mwana hangu si umuradhi bakujamba si wambawe jodwa lule mwana mano haraya ila keja kirradhi mtu ni kwa ni Mwenyezi Mungu ezi tendwa mdu yafanyia mbaba na mzaze surtu mzaza mdu sha ila mzaze kanika mdu mzaze wambaye hanwa au mzaze kajiuma mwana heradhi homonenia sha mzaze ndio kumnika heradhi Mwenyezi Mungu ndio kumnika heradhi ndongozi wana ziwani banu wana ziwani wanu waliyo kangwa donga wa misioni wa basayino ikangwa juka widunga pre ware Mwenyezi Mungu nware Mwenyezi Mungu ware utungu wa Mwenyezi Mungu bangari tujisa wozi aruzirindi ndao songo ujira haruma sentisa Kiislamu ngari ujisawe mabaya hunda duniani ngari ujisawe zimbade bizersia duniani kartutana bahira ra Mwenyezi Mungu kana banuri wa duniani Mwenyezi Mungu kajabi mwanadamu duniani ajane denai Mwenyezi Mungu kajabi mwanadamu duniani mbanongo kwa mwanadamu mtu kajiwizinga raikaka imrenge yema utibahi sha mwanadamu kajazalwa ya jake mlevi Mwenyezi Mungu kajaparwa mbia mdu wake mlevi kajaparwa mbia mwana huze bangi nongo azihuli wanafu azifuzao kajaba mwana ya latimzazahe kajaba mwana afanye zina kajaba mwana adamu yafanye nongo bisuka yote haribia duniani tere maabudu rene dunia mruila haweshila Mwenyezi Mungu kamrongo zona ziwana hangu wana na mreo utungu wa Mwenyezi Mungu bali uunga mjibona wa mashababi shama udunga mjuka wandu aluhazi ntilansi mtazanyu hafuma udu mjuambanga mjomlile babo zisa ziviri
wakati hiyo yaweta twaibiri na mre Mwenyezi Mungu mtafadhali ni wandu wamewalola ikamdu mmehalola mwana mshaunu kana katutunga mzaza hahe chaizo rabo haina mndu mmewanzo mzaza hahe ustehi mzaza hahe wallahi yakubali mshahi ya mzaza hahe nahi haina mndu mshialolwa wanzo mzaza hahe wanzo mbabahi wallahi yakubali mndu mahi atukumbabahi na mzaza hahe karunguza wana wanu tafadhali bamdu mshemdu mwabi kananga mshuransi kaula tambaba na mtaza kaula tamtaza obimana na jana hulula dabwazala walulwa amshuransi kakutazifanya ikabo mana mshemdu mmehauzia ambaye utangali mtaza moyo kana tafadhali babanu dola yuni yuna riziki ngabu walulwa wambaridiki wafia wazima ngabu walulwa wanasitwa muzararu ngabu walulwa wafanya mahakume dola inoridhiki kauyo hisa jemauti shamza zamdu woyekana wakati wa uhisa mpaka halawa duniani amina mwanangu mtiti mwana mmea kana wita alika Komoro mbala da Komoro hanangalia na mina mbaba hanabio kana maman tu sais tu es ma femme ça bah je suis ta mère ah bah tu es ma vraie femme ça bah pourquoi tu me dis ça Ixam ah bah maman tu sais peut-être avec papa un jour vous allez vous séparer vous divorcer vous allez divorcer mais moi et toi on divorcera jamais jusqu'à la fin de notre vie on divorce c'est chez wakati tula duniani mzima rumamini wa mrai unajali kebala kamba nongo za kweli sikamba baba mimi ngatilenge decision yokana mndu msheujululwa ni mwana hangu ike mwana hangu ndikataka tunipara ikanga mwa ujuani himenga mjodane himidwa tani wasiloda uniwe ko polisi yake na unifunga bamidela mzaya ni mwambi ukana sidie namna yino mide mzaze na huzaya sikaukulela bomdumishe timlele timzaya mwana hangu huo timlele nje mwabiani kemali shati mwabiani pali ya laulie jeli na kamumbelea mati na kamumbelea kojo maudu ya jani bele mazani bele kojo ikanga mdudu hazi ngazi nshinda hao afu ngarongo za wana wanuare Mwenyezi Mungu sida wanu basi nyanga rongo za wana razaya baso ntipi alizaya kujwa baza mwema wa shashi wanu wazawana wastehiyo ngarongo za wembe uya hatu nguya ihafadhi ya hozwani yo ya auni watahita ba Mwenyezi Mungu waswali haina mwana uswali na usoma ujo Mwenyezi Mungu Allah adhim yakajurenda wa mzanai no waswali watahita wa Mwenyezi Mungu walile machozi ya jula Muhammad kusahau watahita wa Mwenyezi Mungu wareje mzazi hao wali watu mzazi hao ramzazi hao chapa Chris cardiac hawia payabo umru wa jahannama ne adabu ya Mwenyezi Mungu ya juashishia dunia na akhira yonde yulon zero swafi même si ale obayodi huza ndo wa usoti pia rizaya nani ulo ya tuzaya ngo arumba Mwenyezi Mungu ya lula maulu ya zaika mbwa benze na ni ujuzaya na hodeze faida za himana duniani na akhira inshallah ya rabbal alamin rijeza himana mmeye da ya lula Komoro ya lule mwana mshihunu ya mransi zaika Komoro nda lula na mtafadhalu ndo kana baraka mama kajeda Komoro nda lula babanu mzazi kajeda Komoro nda lula Hamitahunu hafanya ukumbi hunu alafu yende Komoro nda lula no rango usiku hajue moto hambangu jomlola hakauyenshi mbabide naye moto hampare mwana mama boka banunga memziro ola mwana mama biapua mwana mshabaga mpunga mjoka udona wae bahi nsina upua rangu bala mwana mmeka jamjusi za telefone mwana mshakoda honi hahundu mwana mmenge salini nguzino bala hakarma ukumbi wa hae hakaufanya alafu giyo mru hamandu ya rangi mwana wangu ya mbili sa ukayode la plupart wana damu wonjolo na za séjour suwana medorongo na so hatwa na la mega jolo la ganzo la leda sinao hasiyabo hende hahundu mru mwana mmola ya mitsa ya somjusi za telefone nge harma ukubi kuchongozina walange bwana harusi astaghfirullah azma tubu alaina ya rabbi tawwab hasbuna allah wa ni'mal wakeel ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin nguna samihi au kana mwanamsha afanyando kwa tutwe hamidi basi tukazirendwa ajuhonda madhambi ha Mwenyezi Mungu ijokilika wende mwana ya jumzaba basi kaja juzaba zate na ikamla sabu hamlazi she mwana mmegona shirikana hazalo na shohahe hazalo ana shohahe na ngujuzaya na haina mana bimdu ya dunia ni ngujuliwa kam tafadhalo ndo kana baraka bezito tabia loni zo bonsi juba msiwa Komoro ngamuizo leji abasa ni boturam mana hangu ngamuizo leji wewe chati ndo jina warishila ba ndi mana na tafadhalo bezito tabia mbiri loni zo banu zeto tabia mbiri loni zo banu zishindi Mwenyezi Mungu zishindi dunia haukanaze kabila zilo zibanu bonsi jubanu nswami kana zeto tabia loni zo ngwa onizo haukama na mshem Komori kajimahaba mwana mem Komori kajimahaba
gono ikambu haba mwanzo mwanamshenda mlole utimizima haba na mimi naye dola usikunge jo hiseri ikaisa na hisia mshiliano mparane kanganya wana wazima mparane ni mndu ya dola mliye mwana ba hiyo deli ya dola shatna rensi zetu biabira zibalia mudhulumi fura ubalia baba wallahi tallahi billahi wa rasul ezembi haina mrujone da mrumshenai wallahi mujoli wazo sunwe mwana mshoahe wallahi tallahi haina mwana mshojore da mwana menai mujoli wazo sunwe mwana juza shasibiwa na umahe au katina janao donc yo kaiti ndiro hakusha mlilunde jizo wana wano na mtafadhali ni wana hatu mrishilia unga mjua ushingazi janro kabla uri hadaya ukana mzazi atuparunja lekoli ya javanu yondo biru urongozi wa usielewa kamna kubakana kubaka mudani kamturongozi wa shingazija ngamrongozi wa ushingazija sirasoma ngari warongoza wa ushingazija ngejuze ngamwele wao na mtafadhali mrele bala wa Mwenyezi Mungu baino dunia ngari birao ngamona ora halewo mabanga mine mrume ngijibizo ngamjibizo shama kamla wana ikamtazama mauduhalawa pasiko inuridiki mtito wa mzayani sibabu wandu wa ume mtito wa mzani sibabu wandu washe baundu wa mzani wa mlela roho ya mzazi ya vunti hawoti do mdugo tiramu roho ya mzazi ya vunti hawoti do mdugo shamba ubaradi basho mtengela wakati ya fawa ambati usamini shalizo ndabo Mwenyezi kukaja usamihe zitondo wakaufanya abunga mwarongozo tipia wana hatu pia tawa unazaya waishilie ngamjua tinia waishilie watina waishilie kana sina usani mwana hangu gono ujon lata njaba mwana hangu yani kemali no tsuanza mali katira je komorsedet kanti ngamjola bweni beyondo nazali wanne muno njapa shamanzo mwana hangu yani pare ngamanza nwa mwana hangu kanga mangana mina halola ya jansumushie ngamanzo haina usie mfumo ya jevilu fuwa ya lwa zinya lone mdusha ya lele jabo na mlela na lele mwana hajeli na mlela yatin lati bamide na mzaya na mwishebu wana hatu bainu dunia ngaribirawe dunia gehisao enye mguna mnikeni imani ya mrejeze nize roho ziko makaoni badezo duwaje marimombeli yaoni mkehindwe kamgwa benze haina mwana ulona wape Mwenyezi Mungu ya mrejeze roho haina mwana ikaonge prizo Mwenyezi Mungu mto prizo hayri ya rabbil alamin Mungu ya jamu senzi ya hayri ya Kiislamu ikaonge tianyo ngo haitona ziberu jori bali ya dunia na akhira haina mzazi ya zaya one njema haina ya tuza ya Mwenyezi Mungu ya mwana Islamu ujumlele harumanzia za Kiislamu bahia jamlele haina ya zaya kina moya lele haina ulomwali ulolipita Mwenyezi Mungu amnike unono wa khairi ajua hime kamgwa benze Mwenyezi Mungu adomfule madhambi anike khairi rojo kama rizalo au kana sahaba usamtume ukana ikanga mina bahindu nzimanga mjoni kando abangu joni kamzazi yabilinga mjoni kando abangu joni kamzazi yarara mjoni kando mjoni kamzazi abona mjukana kabati hindu shazidia mama baada ya Mungu jalla wa iza baada ya Mungu jalla wa baada mtume baada ya Mungu jalla rahimi badika bati hindu shazidia mama hun duniani. Assalamu alaikum tunanga wakati mje uwinji nguna jale kuwa na tungwa shia uzeru ambiao ngoya ni kwa imani wana wanu Mwenyezi Mungu waleteze roho wangu maha watafadhali walejeze wanaeka umri wazingara ikaosidu wazingara wani Kenya suya babanu mrumme yojo ni kamrumshe wasuya ujombalia mrumshi hani kamrumshe mume wasuya au kama nando alola nao waje wa complete yani haina mrumshi yojo rekebesha mrumme harekebesha mrumshi arme zirombi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama rahoja kupe telefoni wanaho wadungawe direktinu wabango hanzao hasbabu ya Mwenyezi Mungu au kaya imakalima yaho yo warengeza zeroho yo watuliza zeroho haukanga aminoka haini ya huishia warongoa ngurengo makalima yaho ngwa hanzao asonga mina mwana matsoi wano hambo Ali Yusuf vraiment habe kama mahaka Marseille jokaji déplacement la lende hamono sha alhamdulillah ngojo jilana mwana ho ukangwa wavaniza commentaire wazitu yao ngwa ukontangwa Fernando hanzao walanga hanza sababu ya Mwenyezi Mungu inshallah. Marhaba ngamo beshilo marhaba kayo ndi heli nazalwa ikamuzi sawandu walikoni pia ngwa juhambia pia kao shababi pia goda ni hangu nje parodi ya mwana au kama sujue wa hangu au kama gazi hamba kana chindi wasuli wala lo kwa dia lo uzalia ndovi tizanga minga mambo mize misito zinonga mparticipe bano au kanga mlilo sujue zo wana hangu jonde ndale nga mina onda ni au 25 na 21 na 10 ans isha emawudu enga mjwezo ngwanyatizia jujo ruha bonzi ya bondanguhe nunde mwana Islamu ya mnyamebonzia njusi abeju habo mzazi mwana chiwa mzima mwana haina mtu abale kuza shamezi shenda
wallahi tawallahi ngam zambu ngone ni hangu miti chwamba ndabo nsuju wa iko hangu kwa joni fai sheku hangu kwa jani fai ala kuli hali Mwenyezi Mungu alibi duniani ujoni beshia mwana mzima ukangu ujoni famu duniani ujoni na sida ngwa kwa tsana mianjuse jizo ufanya botira mshalwa ngam mwabeshelo marhaba una warendewana ikeze wambia wangu ishi yao ngazinja harubazi nafsa moza zao ni zakili zao rijeru hundemana dunia na akhira inshallah ya rabbal alamin. Amina inshallah mama bizu. Merci. Watukufu kabati za wenjeza domwambia nyaukaya Mwenyezi Mungu naleke hatima njema na mwisho mwema wazaza haku yawa niki armasitara na umrimle haina mzaze ikao mwenye huzaya na haina mrumshe ikao hasante sheikoza mdole wa ifasiri ya mzaze au kaya leo mzaze tidolo na 50 ans mzaze tidolo na 60 ans sha mzaze wallahi na Mwenyezi Mungu baike gawe na 30 ans gawe na 25 ans gawe na 20 ans wende hata huzaya yabo we mzaze haini mria sante she ikoza shamezi shenda shatambu shanroso ishode she ikoza maturami ya shisante ishode she ikoza bomrwa mararu ikao ulona ye 20 ans ulone 25 ans ulona ye 30 ans ulone 35 à 40 ans wallahi yabo we mzaze Mwenyezi Mungu mhifadhini ya hifadhi ya jaili owana wa himzaze woyi warambu ya uka raheja katrotari na mje mwangali mzaza hanyu au kamzaza hanyu ngewaichi yabo ngutabiho badala ya mahamili watupara mzaza hanyu matutunda mzaza hanyu na ro ye mwana mshemhu nge Marseille daina mzaza weide mrume ya mbilisi mrumshe ngokubali mrume ya uhadai usangale mzaza hao wakati sawa na mzaza hao hauka mrume ngujohuransi iendezahe mrume ngujohuransi iendeza ekaha uno mrwajina udiso ujiso ya jibali yanro na valawe hukahujisamba guhanzo ngujojwa uhulawa bo mwana mshohangu ya dunge mrwajina iendeza na mrume yo ujwa ulola malahomane kututsaha ulole wa par exemple yema udu yo hanza ya lole wabili ngujohuransi iendezahe na uhaja hautlia haruma mbalbala wa huduna mzazaho uransi mzazaho na mtsazi kavana namna ya kujobadilishia nambahin ata mpaka deavo longue vie à vous mes sœurs Mwenyezi Mungu jorjailia ho hanza rabbal alamina yarinike musomwema na khatima njema hali kao dorjohenda sonsi pia rende iraki harma furaha harma makaburi yako ronane harma jannati firdausi insha Allah Mwenyezi Mungu yajojailia rikane mahaba yako nuwazaza hatu nani wanrashe kao dorjo walula nani wanasho hatu dojo kaya hurindana nai kazi yesh wala zote njema ata mpaka deavo bom longue vie à vous insha Allah.